Malta tinsab preparata biex tul il-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea taqdi r-rwol tagħha anke fil-proċess ta' ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Stqarr dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li tenna l-pożizzjoni ta' Malta f'dan ir-rigward. Aħna rridu fair deal għal Renju Unit imma d-deal irid ikun inferjuri għal sħubija. Il-pożizzjoni tagħna hija waħda li ma jistax ikun that you decouple li toħroġ minn xulxin l-aċċess tas-single market mal-freedom of movement. Jiġifieri l-four freedoms huma hemmhekk huma inderogabbli minn xulxin. Il-Prim Ministru nnota li għalkemm il-proċess mistenni jingħata bidu tul il-Presidenza Maltija ma jfissirx li Malta se tkun qed tmexxi n-negozjati. Presidenza Maltija tkun involuta biss f'ċertu ambitu, ġifieri ma nibdewx naħsbu li Malta tkun qed tinnegozja il-Brexit imma għandna ċertu rwol, aħna dak ir-rwol aħna ippreparati. Għaldaqstant tenna li Malta taf il-mod kif se tkun qed taħdem u jħares il-qudiem li n-negozjati waslu għall aħjar soluzzjoni. Il-Prim Ministru kien qed jikkummenta l-għada li l-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May qalet li Marzu huwa x-xahar li matulu r-Renju Unit se jibda t-taħdidiet biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fi kliem tekniku ikun attivat artiklu 50 tat-trattat. Kienet aħbar li ddominat ukoll il-konferenza tal-aħbarijiet li ssir fil-bini tal-Kummissjoni Ewropea kuljum f'nofsinhar. President Juncker spoke on the phone on Sunday with Prime Minister Theresa May, and they will meet again at the margins of the October European Council. When it comes to Article 50, we will work constructively on the basis of a notification, not of a speech, and until this letter of notification arrives, there will be no negotiation. Once it arrives, we are prepared and ready to engage constructively and in good faith.